Amerika ona o le whiriwhiri o sona sui whaapitoa i Greenland o se tangata mana o ia vele moto e whai mawaenga o Amerika. Whamaida Minister o le vai whafua Denmark i le CNN, ua matua i le fia lawa le tōwhia ino le sui whaapitoa lea, e mei se fo i o ana whaamtaranga na whai e matua i o lātou le tariaina. O le whaamtaranga na Minister o Lars Lokke Rasmussen, e matua i o lātou le tariaina ia saunoanga whaapea, ma ua whairoa le Minister o le aia wala au i le ampasa o Amerika i Denmark, e taliana i lea ngā yoinga ua whai a Trump. O le kōwana o le state o Louisiana i Amerika o Jeff Landry, ne ua whiriwhiri e Trump e vea masui whaapitoa o Amerika i Greenland. I le teimi ua sola sa manino lava le whairua e Trump, o ie mana o e awe whaamalosi Greenland o se vaenga o Amerika. O le teimi nei o Greenland o se territory o Denmark, ma o Denmark ma Greenland o ally uma po pa anga le NATO, ma o lo te malosi le fuafuanga a Amerika. O lo whataria la le tūlanga o le aiere whaino inga le Minister o vai Papua Denmark, ma le ampasa o Amerika i le atunuu. Whai mai wasi i tia o sa whainga Ukraine whaasanga i alusia i le masina nei, mai manatu nisi wa talawhia ngai rea tau tali atuai o sa whainga alusia i a ai ma le malosi anga whaeretise i Ukraine. Ta ua CNN i le bitolu wasta luai, sa whaongai pea Ukraine o sa whainga e whaongai drones a lualu mamau, i malae ma no whangalo no fo i Rusia, ma ua ripotia le whaaleanga i na ionisi o whaatau a Rusia, e ui le o whaia i einia lātou whaamtalanga e tusa o lea o sa whainga. Mai mai le ripote e rena o whaanele a Rusia ua nga i ei o sa whainga Ukraine, a ua whapea fo i ma maulu. O whaeroa le CNN e ui i o sa whainga nei a Ukraine, pei tai uro i ei lava papolenga o nisi, o lātou tangata ina ne Italiane Rusia, i se oso whainga e whaatino tonu i le aso kiwisi masi. Ua whaamania mai le Health New Zealand ma lipatia le Radio New Zealand e to tolu isi ua afia le misela, to lua i au kilani ma le to tasi mai waringi tone, ma ua ato ai le to tolu sururima ua afia le misela i New Zealand le teminei. Se tasi o no whanga wa lipatia le iei o se sotanga i ngase fōmu whaamawina o Queen's Gate Mall i Lower Hutt, a tō maisi no whanga le wao Canterbury ma Queenstown, e awhia le Chemist Warehouse i Riccarton, ma le Fairley Bakehouse ma se tasi o no whanga i Mount Cook. O lo iei le risi o no whanga umananga iei la tau na fia le misela, e au na si la fia ma whae tete iei tangata. Walapta ia tangata malanga i le stete o Victoria i Australia i a whae tete, o na ua si itia leo whae o tangata e a awhia i le siama o se vairusi whi awea i namu, e ono onga o na awhianga ma wha umi. Ta ua le Nine News talua nei sa wha mawina i tangata awhia i le vairusi le nei, o le Ross River virus e pitonu o Wellington ma Gippsland i Australia lava. I le tele ai o tangata asiasi ma tulisi i aso malolo e meise le bevera o le tau, wa atiri whaate tele ai le namu ma walapta i ai le mtanga ruenga o le soifua malolo ina e au i tangata uma o na whae tete. Fautua ina le whai o la e kawa ai le tele o vaenga o le tino ma ia lusi fo i lava wha o ngāti na namu o mea turi namu ma ia wha mamau ese ma au vai ma vai tu loto e meise lava i no fuanga i tele i le namu. O le Ross River virus e whaingoai e ta tele i Australia e mafua mai se vairusi whi avea i le namu ma pepesi pe au e se namu se tangata soifua. Wa unga au whiai le fiva, ti ngā o so ono le tino ma fula, ti ngā maso le tino le lava ma mangeso. Wa whaeroa le ripote ro i eise tuipui o lea vairusi mo le teminei. Ma le tara mulimuli mai tonga o le pelenise o tonga Prince Tupouto'a Ulu Kalala o sauni e whaawau le whaatautai o mataupu tau le vai whawholo nā tunuu whape ma le puipuinga. O le tōwhinga o whaia le pāremia whau o tonga o Lord Whakawhanua ina worua i whora siala na kāpeneta le nei vai aso. A mai o na whaamautu umara na kāpeneta o na tuuina lo leo le lisi a toa mole i oina ma le whaaloa i aina le tupu tonga. O pele nise Tupouto'a o le alo le tupu a e whaipoipo atufo i le tuawhine o le pāremia o lo i nei. O le whaamtaranga a Lord Whakawhanua e whaamautu umarona na kāpeneta a o le io i le kirisimasi ia o na whaanga solo lo lea o le whaanga ioina o le whainga malo fau. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafong mai le nei aso manuia ngā ruenga o whenga ia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, 2 malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga.
o le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, all together Auckland. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tamaki Turiki, all together Auckland. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Matau te whaia ni fo Aoauli aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai ai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea wins quote I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tuai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo lo fai la Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Ia, talo whalava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ai mwese foi o le sila mai moa. Samoa le atunu upele I le nei foi Aoauli o le asolua. Asolua sfulma le tolu o le masino te seba, lua afe lua sfulma le lima, ua se fulu minute ua te aileitu lai wha. Ia I mātou I au kilani I New Zealand nei au te roa. Ia e whamanatu ia te oe le teimi. Ia e loa ai au mea nai whai. Wa oisi teimi, ua ngalo le tangata. Ia le teimi o le aso, ia ma le mana mea lai whai. E whamanatu ia te oe. Ia e maloa fua ai lau ua maua. Whaafetai ua sula le lofa ma le anga le lei o le atua le nei fo I aso. Ina ua nganga e le la I le tae au. Ua ala usu ma ala seu Samoa. I ono tiu te mo na whaiva masari o tofi ai. A o nisi ia e ta atiti ama pūlo lou ma whaitau aso le whale. A wafoi. O le lātou tiu te lea. O le vaai o le loto I whale. O ta maiti le I oi lea onga. O nai ta mamti nā mātutua. O lo tau sia I maota malawa. Whaftai le tua o te mai le soifua ngalua, le soifua tautua, ma le soifua au ona o le atunu. Ua tātou toi lau lua whesila whai ai I luma o le tua, I luma fōi o le nuu.
ai le o tua o le nuu i le mea ta tanu ai tangata. Whenua i fo i pu e o manu, ai le o pu e o mala. A wā, e momoe le atunu, ia sau mala e atiae. Ai hale whina ngalo alofa le tua sa wha afu ai i tātou, i le ia afu o lona alofa, ala whai le tai au. Wa aia, ia le matango fio le sulu le la. Ia ma tātou si i aile vi inga ma le whaaftai, i lo tātou tapa au sili le langi, ona o lana pule wha soa soa i le soifua angalue, ma le soifua au auna, o le tātou atunu. Whaaftai le atua i lana whaatau tainga le whainga malanga ma le whaatamaso ali i ngā Samoa le neitau sanga a toa. A lea ua tātou lalata i si ui. Ua toe tū le tō ma tilo. Pe o le upu e whai le tala le tamai tai o le valas. Ioi, ai tālo whai. Inisi ua whemboe le whainga malanga. Ia a ua tū lalata e whaamanatu. Ia le toe whanau mai. O le pepe o le kilisi masi. O le alo o le atua. O ia o le tongi ola. E lona ua le malo. O le pepe o le filemu. E fiua kau wheku le filemu. So le ae vange mai a isi au pua. Ale ka alo hama sua solo mai ia le koanga isi au vaenga ia va ai fo ia le teime papa ia tu ele fai fa to anga I me atua au lo se mau se pua al kilisi mas ia le na e ha fa talo fa ma fa tu lo foi e le pa ia ma volunga le taf todo le va no fo Samoa pa ia mamalu fa le malo pa ia fo I mamalu fa le ngadu ia ai mawalunga se vi inga e si e ana au na pa ia feoio le langi o le pai sino le tala le lei a wale a inga sa le vi patalofa ia te utou ia male nganga fa lalo nai te mam tira matua le tunu I maunta malawa maunta ngase mafale o tangata matua fatalo fatu le atou severa le ulua I se yuli pesta tamba le langi so alo L Harrington tu manuva o la vea ya le anga le o le tua le fa o tatu to sangi fifi ai ma fa au le ngadwenga o tiu te mo faiva o le ngate fale o faiva fo I o le vate tea ya mo se o faiva o le tua vao mo le tua sivi a o le nei atunu ia tātou te ala seu I ofisa o ngā luenga e whaia o pisinisi ma company tu ma oti o whaala potonga o le malo o whale mai o whale aonga o lunga o le ala tele o le au aveta avale taxi, loli, pasi, courier ia whapena foi I le au ave masini e ngalo ia tātou tangata I e whio I ki kapila ma kasua zoro ia au wala ma whaatino ngā ruenga te tele infrastructure ngā ruenga te tele ale malo ia e whai masini fo ia e whao ngā tangata ia wha malo le ngā lua nei aso o I lātou lo ngā lua I mauta ngā sangasi o li I matamaita I lunga o le au malai wa aia le tula fono o li malu o le malo ia aile ngata fo I le nā ia whaftai fo I le to tele o I lātou o whai aonga ana le lasa o vava ai atuai ese le matango fie ina ua whaia se feilo inga mua ale a fionga I le li I pāle mia le tai filifilia ma le whainga malo filifilia a Samoa feilo ai ma I lātou e a o tawina tai o le malo mo a tai au marua. First time in the history of Samoa to actually see and having a forum such as the Prime Minister, the leader of the country, comes to meet them. What a beautiful occasion. Ese le matango fie le vava yatu o nai tua asina sina o tangata ua matutua o pule a onga o ole au asiasi a onga o whai a onga ua au tau sa ngā o whai a lo lātou tiute o le a o tau wina o le mawhauwhapu
o le tama i titi ina ia poto. A o le tiute o matua, o le amio. E la isi o li ile ke vava ai kunge i ai. Pe anga makua o la le imba se o onga e ai. O le toai ngā fua fo le nai fua mai e tangata whapea. E pe i whauru tangi fo le e wha seva loa ina. Tasi ala wawa e matau tala mai. E lo le leia. O sina mai titi e le wha longo i sona ta mapo sona tina. E malala fo le nai le ino sia fo le tono lo na ai. Ngai le malea mana i en tangata. Wha longo le lei mai. Yo wai ta ua tele me nei. Mole hanga i atu le kirisi masi. Male tau sanga fau. Ia sui e la wa mio. Ia sui e mo winga. A wa ale faya. E sui e le stangata la wa mio. Sui mo fauringa. Awa tatou te a mata le talie. Ia fia. O ina fo ia wavala mai ai. Le nganga ma le loto mama. Loto fia. Io e fatino se ngā luenga ua masani ai. Ia wawaila le tau whaitu leni mai o le toa tele. Le afe maafe o tangata i lunga le tātou porkala. Mea wafe o latou masani ai. Ka pia kako uo kako whalongo longo fo i po. Fo i skairi le la sa waile i atau o sa vea i le nei aso. O ai fo i leo le aki kifa i ei furu a ua le aso. Io e whape nasi o tātou a mio. Ia, whatalofa whapitoa i atou tau leo whainga luenga. Io e. Leo ue wawa i atu. Ua se furu mare 5 minute ua te aile wha. O le tō tele mana vai le afo le wha. Tō tele fo i e koloki i le tau le 5. Whautuanga masani i ate oi. Alu wa oi e tele i sauma se mea i le ngā luenga. A ufu i ke alu ma ia se mea whainga luenga. Ale whale whainga luenga. E le alamba ave mea o ame whai ngā luenga le sifipōna nā la au mai. Ia, saunga le mūrunga le ala tele, tau nu umale manuia i maota malawa. Whai mai i tanu vasa, kirisi masi, e te silafia, i tamua. Le mātou te whaalongolongo atu i lunga o le Port of Auckland, tālo whai. Ia manuia tele kirisi masi, tanu vasa, ia, alo fo ia i tanu wasa wa atoa ana. Ia, manuia tele, wa, tasi lea ngā luenga. Port workers or wharfies at the harbour in Auckland or any other port, like the port of Wellington, the port of Tauranga. Ole telo tau sanga umawai, sa to tele lo mātou, ainga manai o mātou uncle sa ngā lulu le port of Auckland. O le mimita i o ni tangata i le nātou ngā ruenga. O i lātou fo i nei e whesoso ani i skipa fo i e. Lātou te ta ia mai va a te tele va a o loa fo i le e whaofi mai le awa. Ina ia mawhai o na tuta. Tuta po le upule na anchor le lei. Ma le saonga le mu. E mimita yala e totele na yo Uncle Sanga Lue in the 1960s and 70s and the 80s ua fai i langi le folong. Ai ole mimita ia lato ngā lue. Whame o la koume o kama mo profesa o kama sa sao. Ia lena. Patalo fai lungo le tātou api o folinga. Ia o i lato o lo mafuta mai le tātou Facebook page. Ia whapea fo mo le tātou YouTube channel. Alo le soi fo manuia. Whatalo whapitoa ina i ainga ia mai Brisbane ma Australia le na wala au mai ana po. Mai le ato. Se maka i fua i le whaavarivalea nga leo. Siri i nga le ingo o Kanata. Whatalo whai. Ia whale nā tapu. Ia whapea fo i lua iwa nā tapu. O nai nisi a inga sa tala no mai le po ana po. Ia leo o whai atatia mai siri i le. E maua le unga le ri i le ere i. Ele i umar kau sang fo. Mele tala pepele ua matua i mafia. Le mori mau i le ainga. Umana ave hei fia afe o tupe. A lewe mai na whai le application. O atu le ainga. Sa ili le application. Le ai se mea na lodge. Le ai se application na whatumuina ma ave.
Ale pepelo mai wheme ile mea na whale tonu ele ngole. Aka o kai. Ioi, le ai a masesi wheilo inga. Nei masesi a mea na toi wheilua. I ua whiu a tuli li tangata. E o fo lesi ainga, ma lesi ainga. Ia te uma, aleo whatulala. Amatanga la, tausanga fo. Watch my word. I will come with all these papers to the Dean of the Faculty of the Law School in Auckland, and you will find out. Tala malisa o le tala nena. Ai, e te fia ula lava. Ia nena, e te lewa la au mai, a wafu i e te pala ai. E te musu, whawhia na tau whasi o e tangata. Nala na e leino o whai atu, pala ai o tangata. Ona oa, ole a tau sa via nafu, i te mana malama le leia, ia i lo mea maa. E umianga ka loa e sulu loi lalo. Ia na o tala mali e fo i tātou te tali i ai fo i le nei aso. Ai leo wa ufa i atu nei alo whangia le atu no. Ioe. Ioe ia tātou tala e whai e whamanga loa i tangata mea whapena. Ai a whai e le suia. Leo o tau whafonga mai le mamalua le atu no. I le whaanoa noanga le na. Awa le mea leo o ne eisi a inga lea. Out of pocket, out of money. E le ai se reassurance po whea walu e le lātou se leni. Ua umana lātou o siaki. E le ai se application. Ai e le foi la le telo a inga lo whaangalonga mai walanga o tamale e alu ta o ia o le lo ia. O ia e whailon lei sene fo e le whai e pepa no fo mau ma visa o tangata. E tau whavalea. E tau whavalea ma tau whase. Nangol kama kiki o la alung na o le tupea. Na o le tupela. O le mea lana leo na o whai atu. Ia alo mamao ai. Ini folofon langa e whai atu. Le whai na ia ile tusina mai. Isi ainga. Ma tau mai ai. Lo lato wha no te. Le wawa aila ia. E leo se kilisi masi le lei lea o le ao o ia ile na ainga. Ioe. E te tau ona ilo. E lo le ainga. Le aise lato application na whaoluina. A lea lava e whai. E le to tasi le ainga. E le to lua. E le to tolu. Ioe. Whafonga le lei iai le atunu. E ala na vatu ono le alofa i le atunu. Ma lapata i hai le atunu. I nei mea lo tutupu mai. Ioe. Ia le nganga le na male whaalo alo. Ai le teimi o te toi papa i atu ai i a te oe. I se teimi o mua. Stacy to ala, ta alofa lava. O Sunny, si maile ta alofa lava, malol so i fumanuia, tufa le tato por kalame. Press the like button and share our program and even leave a comment for me. Ia wa aila iai. Il mea tangata loto le anga mule whaavalvalea. E o le sau ilunga whembai. O la o fake accent wha Amerika. Mua maa whaau ua i maleota mua longa. Ala le lava. O le atula i whaale ulu ma sina le ulu ma whea lua i to. Au te loa e poto tua i le si teine foi le whaale tontono le mawhau whau o tuli. Yo, taipe leia o a mio le li. Le alu pese ma watu ia tupe tangata fo ia le taulanga ia pia. Alu atu ale tangata e whaavale wha pese ia ave. Alai mau tupe tuli, alai wha ngalo na leo, ale lile. Awa ke fiula vale lai vai etia. Te wawa aile le iai. Fuatino Iosefo. Talo falava malolo soi fumanui. A leo e ta uleanga ina. Na i o uso leo. E pele tamana i atea. E sili atu na mātou mafuta so o matamana nailo o oe. A o uso ia. Lea i maseisi o uso e alofa i ate oe. Ioe. E matua ino sia o avo e te wha maurunga. Ma e wha fia poto. Aile ilo e te wha valvalea. Nala o fo i atua i ate oe. E wo mamai au mapele tamana i lo fatu. A o oe. Ia nai te sila fia. Lea masisi. E mana au ia te oe. Pe whaalata oe tau te nonofo mau tau. Wa lewa na tā mafuta sole. Wa lewa whaina o mafuta i o uso ia. Masi o tua fine tō tasi lawa. Ai mase o si o tina.
Ia male a inga to a tele sa fui maono. O pere ia te. Ai le ala na la yona na fa yatu yatu. Sole alu ie fa malu le ia me fai. Jue. Fa malu ba e fa to es. Vai tutu sa le ia lo sasi na fai me sasi le na fai ne le press secretariat. Awa fo ile o va ai fa le inga luenga. Nana wa alo fanga fa mai ele na o na fa sa lo wina. Ia tamale o kanata. Ia le tu malo mo le maliu pepelo male tala fafau e winga i le afionga i le fali fai pula ya to ala eter to ala te ape atu io as it's lying dala me wele alwe su e fa le ia sources ta fai o stanga te poto tele le ngalwenga wa e tau muli ma e trustina sources se ona e saulole i lunga fa manga mai lungu ai lo waluai mai le valea o lo walu e tau muli isi sources fa valea e le i fa maonia ia le mea na puna mai ai ia le upu ma le tala and then here you go e tala no mai tutu sa tangangu maka mafau ile ngangana peritania male ngangana le tunu Inga pa o ngai kama ingangu ie kama i mei kala ngoi meu pepe whako a makanga kau ka kala mai tamai tio le aonga whati tai o le kindergarten ia le nangala ia e tate o lo i mea lo loto ia ona e ta whea lola ia le ma e ngoto wai e vai tili awala ia e te alu ma lau le vale o tangata al nalo le avalus fulu to sanga te le toi fa ai longa te toi fa wa le la lom pepa i kai fai le su engo oi o ai se tanga tai alu o le tu la fono ai sul tu la fono ai sau fa valea tangata i tupe mo me fa pena la o atu tai tali tonu ia il bel na o fa yat ia to ele lo la le awala fa ye mea ia na va ile I se matanga wa sau ato le Herald former law student unable to graduate due to somewhat I would like to feel e lo me tau fai maui la wala na te o mai ia te ia le na o ma vai atu teine ole mua au talo fai ma lo le sui ria ia fa pena fo ia le uso ia lome tuitama na mo le ava no e feido ia le uso ia lome tuitama ina ia so uto na ia tu fatai le tua sa mo le ava no feido e fo le uso mai le loi Wellington me kala estete talo fa lava ia fa pe fo ia na uso ia mo mai lunga ia o si vale pasesa ia e mwese fo le uso ia tau sili talo fa tau sili stau tua I malo le soi fo mnuia si vale pasesa watching you from California malo le soi fo mnuia fa mai kai e au le fo I malo se ia malo si vale ia fa talo fa tu ia se manu ia fa pe fo I sa memelo wa watching you from Honolulu in Kalihi. Aloha to you and also to my dear Faife au leto ina. Ia tina tali ngafa leto ina. Ia fa pe foi le faletua ia moeava I Hawaii. Mahalo le soifu manu. Ia mau tātou ainga umalava. I kane oe se iau o Kalihi, se iau o mai fo I la ie, Kahuku, ia hale iwa, Maternal Bay, Waianae, Waipahu, tālo falava. Our families in Kahului and Maui, Lahaina, talo whambalole sui fumunuia. Ia me se foli tātou tina matua. Anti whaalave afamasanga poe la ulu, ia male tua fine foi. Ia Siobhan, malole sui fumunuia. A Siobhan, ia ai me se foli tamaitai o Yvonne. Tamata noa, talo whalava, malole sui fumunuia. Whamaise umanu. Ale tala li I tātou porkalame whakuele ku uraka porkalame kau ke alu ai lawa tātou ia le nā whatalofa ia Christina Tanvasa
Alola soifua manuia. From Melbourne, Australia. Ioane to'o perese talofa lava. Tanu vasa kirisimasi Itamua. Talofa lava malo from the port of Auckland. Ia whapea fo'i lavi ta'amilo. Watching you from Mandurah in Perth. It's 11:15 a.m. le taiao. Talofa lo usapele. Pinati Williams. Okay, talo fai. Waloa aso o tātou vala. Ia, ai, malole o tsa. Whamanui atu Christmasi o whalongo wa whamautu i Australia. I hanga le leile atua. I le sunga Filippo, Pinati Williams. Ia, oi lea. Hio, pila, ato nio, talo fai. Malole so i whamanui. Ia, le ngate leo whamoana alo whaifo. Ma whamanui atu Christmasi ma le tausinga fau. Ia, whapea fo'i ia Sharon and Mo manea whainga, talo whai. Cousin, it's been a while. O lewa ele toi whelai. Ia, alo whātu mo oe, ia male ainga. Stacey To'ala, talo whalawa. Sunny Simaile. Ia, la wawa ia tu iai. Saule onge, niu afa ese. Tofo i pupu papali i Stella. Alo, ia, se fita. Talo whalawa maloli il soifo manuia. O tau ubala wolo o anga i mailunga. O Anafina Louis, talo whalawa. Watching you from Kylene, Texas in the United States. Kama mauvere me o anga i si vaenga sia. Teide ole mwa, watching your program from Bremerton, Washington, D.C. Oi sole. Woko wo ele me olo iai, ia Donald Trump. Yeah. Lelei. Wa talo fatu ya o Pharaoh tuone. Talo fatina. Alola soifo manuia whaftai. Wa nga i atu e asi oi lea so nafi. Ama watu foi lau vai o leola. Ta wale na. Po le ale ke leo vai la umi kankai. O le kala pepero ia ma me leo me. O le vai na tura le atu nu. Mea na whaia e ungata mā e tātou. Na, vai wha na tura. Matua fo me te mil neo tausanga. A te le tau mawhawao. You know, the festive season, people cook all the time and people eat all the time. Ia le nala ia. O le tele lau le ai mo le inu mo le alu e whaise au. O le mea la le na e a fo i e te tau ai o na. Ai sa wei lo oi le ala o toi manatua fo o lo o malanga manatua e tele tatu fale lo la le o tara le sa ye le fionga tuala ya mal fale tu ya peka o lo malanga e ta fa e tolu vai aso lo malanga ai ya no winga la ele o mo vai la se tatu mai na ai mafai ona e vala au mai ia te ile olu o tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Wala urka malo e o ngare vat. Ia, alo whatu mo oe o Feira, ai mai se fo i o le ai ngā lii, manuia te le level Kirisimasi ma le tausanga fau, MT fo i lau fong vai, wala au mai. Ia, anga i atu manuia level Kirisimasi ma le tausanga fau. Ia, teine o le mua au from Washington, talo whalava, o si vale, ia, whamai. Emma Jane Lawson, talo and also to your mum, Auntie Vaitupu, Sam Johnny, talo whabalola soifo manuia, o Maleu Fatu, talo whabalola soifo manuia. And in fact, ole tamaitaio Emma, Jane Lawson, masiontina ya Vaitupu, whapefo ia so tuafine ya Doreen Lavelle. Alo o iai i Salt Lake City, Utah. Lo mai mo mai to tele. O le au pa i o aso ngatai. O sui o le kalesia. E o malanga atu mananofo i o Utah. Whapea vo le o le ai o le e kalesia. O le nu o le tofi. E o lo i ai mai tu vai ai. O ave o la ina o le langi. Ia vai o kou. O ngi whase inga o kou i mafo whaungana. E oi, o le ami o le tangata ma le
ma le tanga mga yo inga le tangata. E ave o lai o le langi ma ave o ile o lai whaavavau. E le whape o lo walu watu ina ona sife e le ma whaasau ina i oi O matau anono, ta alofa lava o malole soifo manuia, ia whape fo i le tamaitai. Emma, o Sasita watching you from Anchorage in Alaska. Ka fifi, ile me wanga I mai ele au mai moa. Mai Emma, we always share because we love you, brother. Yeah, malo whaftai. O meali'i alo pulo. Talo whai, watching you, Seville, from Newcastle in Australia. Talo whai, talo wha. O Perry Saua. Talo wha, Merry Christmas to you. Yeah, whapea fo I Fonti, malo Fonti. E sa o leleia. Whame o lewanga kaunga pēne mō ria. A leleia o kangaka. Wawai meo tangata o anga I meilo. Tavita, sui whatau. Talofa, brother. Happy New Year to you and Merry Christmas as well. The festive season. Yeah, alofa atu mo oimale ainga. Ha o alala I fo ima. Au mawai Sydney, Australia. Fia pili. Yeah, whapea fo I Leuso a Lenny Levy or Lenny Levi. Simona, Tavita, Tauti, and the whole Tauti Muliumu family. Not only in Samoa, I mo taʻamale tātou warota o Nauvoo. Ia whapea fo I New Zealand nei. Waimantley Ward. Tō tele nisi o lo iai o le tātou ainga, Tauti family. Ia me se fo I Salt Lake City, Utah. Ia ma Seattle, Tacoma, Washington. Tō tele o tātou ainga mai I vai vase I le tātou warota pele o Nauvoo e emo I le whetū. Ai ono pene whale vai. Tālo whalava maloli le soifo manuia. Ia, whamanuia tu fo I le kirisimasi ke le mete. Tālo whalava maloli soifo manuia. Merry Christmas to you and your family. Ia, sendi vao tolova. Ia vai tō tasi alo vavai. Nalu o lunga le afe mon tupu tangata. Walanga fo I fi tangata. Elo lofi mai. Lato te fia whaalongo ini mea fau mani mea sasao. Ia, le nā. O wata mata atua na po. Whai mai le tala alo tua whine. Se kilo whaine. How stupid this interview was. Io. Na matuai loa atuai. E le malama lama le tamale o kanata I se. I se mata upu tau le tula fono ai mai se fo I upu whai o malo. Ua tuli fasili nei ia le fionga I le taitai, o lo siui taitai ia le tuangai. Ia la uofo, fono toe. I fasili. You know, he was shocked by the look on his face. His facial gesture tells you he was so angry. Ma ino I whaingo fasili le li I le. Then I have to whai atuai, uso. Tawe awa osa mea fau. You know, I also me fo. The interview itself, and having done an interview, it's an art form itself, in its own, on its own. Never vai ile talofa tu lava ia fontoe. Ua le loa fo le tali le mea. Ono le fa vale vale o le fasili le faiatu. Ele mal malama fo le tangata fai polokalama le ilana fasili le fai. Yo na halu ale fa solo ato amasa wea. Ai te ia le popula fo le asi fai pule. Bole loa fo le sa fo le tali le fai pule. Wa sau tua fale wa matua ese ale mele sa wele tali. Ai sa fo le tali. Ia wa amatai le ona ilongo fia. O le fa vale vale o le fasili. Sa ulo mo le tali. Wa matua la wasa ato mai ama le tali ale toina. Fai fale lei fasili, fai fale lei le tātou ngā ruenga. Tutusa le lei a oi mele o tupu I alave. Nā ona si I ai lunga o le whanga, pā loa ai le I ai ma se mea ua whātūtū I ai. Just lifting up a gun and shoot it without aiming towards what do you want to achieve. Lele mele te mana oi whanga.
La le, se manu po se pofi de mele ke kilo. Wa fai ngi la ua. Tu sale, o e na lo no fa sala lau lo. Fa lango itala o lana mai le social media, which you should never trust social media when you don't have the source. Or looking at the source or digging it up yourself. Or why? Why didn't you go and look for the source, the real source of the story? Yele na, sa ulo lai whai mai, kau whai mai le excuse me, o mea na mai lungo o posta lisi au vaenga na mai social media. Ai na tango tuloia, ka ingo mkwa, I lo mamau atu waiele atu nu lo fa vale. You have no excuse. Ale vo e tanga toi alo whanga mai. It's other people. Tu wa I istangata. La me ole o mai lo ia te oe tanga oe sue ma fa sao. Oe tau muri e fo I le na fa vale ma le na pepelo. Oi lo ai te pelo. E te pelo mai whaalango I tala pe pelo istangata e whai. Ona e sau e whau la ia leo e wha mafia mai e malo pe pelo. O le tala se. Okai. Ia pole ala wala. So le ao se tala se fo I sisi mea. Ai whai ale tala se. I le oti o le tangata. Ai leo se ordinary person fo. Ele na o se tangata lau telefone. Le ai. I o le tamama tu o le parliament. O le whaipule lango. O le minister lango. O le whaipule o le tumalo. Whasal le angwha. Pe te whiula e whai I whea le meo le whatu ese. Ala ue loe tangata. You're stupid because you relied on sources that were telling fibs and lies. And then you come along and you claim yourself as a journalist and broadcaster, you stand in the middle. You didn't even stand in the middle announcing that crap. Well, apo mai le tala se ma le pepelo na whai istangata. Whela, ye lo wha mao ni mo lo tuto tasi. E te alu e lango e su el mataupura. Wa e lango ina le tala pepelo na mai I le social media without any due diligence of finding out the truth yourself. You always talk and speak about the truth and nothing but the truth. Ia le nala ia au tatu ia ila le mata upule na ele uso ia nanai lave tinga o lau tala sa o lava e tele vaenga o te fia whaasoa ia I le mata upule nei. Mai te tau oi fo I le malo o na toi tangai ma toi seu sila. I se fuafuanga na whapea mai ai o whamatalanga uma whasino I le malo o mea uma ia patino I le au whaasalarau o le malo. The government press secretary and the channel and the source of news will be breaking news by the government press. O mea la ia leo o tilo au ia iai. Ma popole ai maloloto. Awala, o lea la, o fea o le atu ai le private media outlets. O le a le tātou tiute ma le tātou matafa ioi e te tau o na whai. A whai o le a la le tō whai le malo, ma se whato nunga le kapeneta, ma le fionga I le ali I panemia. Po o minister, le kapeneta, o le ala la le o mea, le wanga I le press secretary and the government's media. So, in other words, the private media outlets such as us, before Radio Samoa, we are secondary in demand or in command of the line of communication. Olano winga.
O le ala le taimi tātou te whesosoni atu ai i le ngā luenga e whaalawi loa. Awai le mawhaia e na o le press secretary ma le au whasalalau o le malo. O i la, lea o tātou i loa i nei. E ta tau ngā ono mea, le sao o le private media, e whaalawi loa ai le tō wha ma le whina ngalo o le malo. So who does the checking and balances between the government and its own government press? O mea e te tau o na fia whasau, ma fia wha mana malama. Langa o lea la, wa o pū i le ngā luenga, te le tau valeo le malo. Te le afianga o le malo. O le sosa le malo. O le au whaasala lau o le malo. Lala leo le tu o lalo. Ma vatu ai ia se whaamaulolonga i le tūlanga. Amana ia ai ia private medias. Media outlets privately, because we need to work together on this. Awala, a umana mai le tō whāne malo. Ua whaalawi loa mai e le press secretary ma so upu o le malo. O ai e whaalawi loa ai, e le so upu le tō whāne malo, private medias. O na pick up mai la ia lele social media. Awa o le tasi le rao whinaunga le mata upu lea. Le Media Council o loo fau nei e whaatu. Le tu tino lea e wa aia uma ngā luenga. O whaasea, o ni wha le tonu, mani me tūlai mai. Peila o le whaafita auli leo tūlai mai nei. Ana iai seisi e whaasea e uina ua uma o le whaato ese kānata le mata upu. O le whaasala uina o se whaasisi langa pepelo i le whaafuasei o na whaoti. E mawhai o na ave iei na. O ani tutuunga, the codes of ethics of the council, of the Media Council of Samoa. Le foi lau tu lai mai le mata upu le ia lave. Ma le whaka le malo, ai maise e ese le whatonunga na mai o i le pisasi. Ina ia manino ai, o ai i tu tino e ona, le wha au i unga whaiu, mulmuli, mausali, confirmed the final say. Ya le lau o mai loi. Le lau tātou titilo nei e le mele. Mai le whate ia fo ia au. Pe oso i se o ngangi upe le oso a popa ina ua whai le whai unga e le fionga le li parmia. Ioe, e wha malolo le tu mau. I wasn't surprised because deep down I realize what has happened now. It is a serious infringement of the protocols. A whalanga logo me lauri, malama masani u malauri ila ye oi, yale a tau sa vea. O se sui o le jos. Malama lele. E le whapela ua whaiatu o no se tūlanga whoelea. O le manu manunga i le pui puia. O le mamalu. Ma le tā ua o ngā ruenga le malo. Le whafonga. Le fionga le li panemia. Aion. Manu manunga nā. E whai e ima mea ata makari e ma iei tu le epa malisi vaenga la. Wa lewa na lato mana na o tupu maini mea whapea. Awa la mea le iei o tau i office o le panemia ma o tau i le press. O so upu ale malo. Se mea na sasi. Be sasi ele se tama i sasi le mea lea. Ale makua i sasi ke lea. Or whether it was intentionally or deliberate. It makes me angry and mad because what I'm trying to say here is protecting the integrity and the credibility of the line in command of the information that is channeled and distributed from the top, the parliament, the government, the cabinet, the prime minister. Ele mali, mai le folonga a mali ma folo file mu. E tangata latou te popole, mamana ia, ne tūlai mai o le malo.
ina ia puipuia, ma le lei masao, ma mi o tonu ana whai unga e whai. Ai o mai istangata ia. Au te matua le lua po le ale to inga sasi. After so many years experience in the field and within this line of work, the distribution of information. Ia le nala. Mai o le sasi le o se sasi fo le mawhai ona to e sui ai se whai unga e whai muli ane. Awa o le mea monia, o le wha amata ngā malo le mea lea. Wha maasiasi ai le malo. O le mea lai whai. Ia, tātou nofo ma tilo la iai. Tau na whaia se whai unga. Awai le o se mea whape le to inga mea lea. O le atu mauai I le toi wha tua ina e tangata. O lātou te whaia le ngāra wanga lea. Ia. O te alofa le uso. Roa fo ina mafuta ma le uso. Ia. Ma sandi le lei. E lei se me va ai le fongatia ma le uso. Ai o tu ai ngā mea nei e tūla I mai. Awa fo I na tātou tilo lava I ai I le telo tausanga ua mawai. O tō telo I lātou nei e la lango I atu le epa ma le hero pipi. E fiu ala tangata e tau nā tia le mata upuna nā. E le mawhai au. Something will happen. Yo, ele me tupu. That will implicate you right under the shining sunlight. Yo, e ele me ole a tupu e a tangia mai ai I lalo. O le pupula. Ma le tini o le la. And you will be exposed. And you will. Ala mele, le utou tilo nei. Ia foi lau alo fanga ia le hero pipi, ma o lātou te tai, ma o lātou te ngata ia masani no mai lunga le media. Tau alo e pupuni ai le mātanga o le mea ua whai. Ua expose ai le malo. Ma au mai ai le talafa le tonu. O le li potia, awa o le mele iai. Te leo le awhianga le nei. Ai a le manua o le loto, o le fionga le tole a foa, Dr. Vi Ali Lameko. Manua o le loto. Tua manua masofa sofa le fatu. Ai sea, tau valea lana tōlua, tau valea lana whanau. E tau mai ai, he's incapable to become the CEO. E whai longa mai ei foi, e tau wha se e le whai unga na whai I a te au. Ma le wha tali noanga. Ma le whai longa mai I a te au. I've got the job. I've got this in the bag. E tau wha se. E pepelo. O le ngia au I le wha tali noanga. Wa mana I foi lai I seisi teu te unga. Seisi teu te unga e winga le mata upu nei. Ia te o tōru pisasi, a wana I toi ta ua istangata tau te o oe lea e tāpena mai o lea ua mātou avatua le recommendation ma le fautuanga I le kabineta. When you know so well, the cabinet has the final word to say. Tāla le mea, ta tau nei o na teu le mea le nā. Some amendments to this protocol. Whenever the PSRC has a panel to interview somebody for a significant position in government, hold your horse. Tauwhi mai tua lau tau whai unga, e tau ima whai lois tangata o oe lea ua mātou whiriwhiria. Wait your moment. Look at these
recommendations so that you can make some amendments to these provisions. Whalonga lei. Whaonga le whautuanga lea. Ai se ala lei ono, watu mea lea. Ina ia pui ai le mamalu le ngata le pisasi o tau sa whaia le whaiunga. Tau fiofi mamau I wa o tu ngā mea la ia tu lai mai. Lea o mana whailoe o tau I o ile li fo mai. O oe te mo ina lea manoa. Ai sau le mea mai o le kapeneta. Lea o wawa atu nei. O le pepa sama e sau mai o le kapeneta, o le whakale na ua iloa le leia. It's a yellow piece of paper. Au I le pisasi o le pepa pai. So you see the difference. Who is blind color here? No whalongo ia tala. Tau soa lo whanonoa. A wali liu le whanonoa I le meo le whali I maleita. Ona o le tiutilo I mawhatianga nei. Ele alu lasa o tala noa particular to one person or to the other. The whole lot. Mea o mai ansu tupu mai. Ele whatutu ia lave, ele whatutu le pisasi, ele whatutu le kapeneta ma latu whaiunga, po ai uma lava o mea ua tutupu I to tonu o le li o lea. E te tau ona ave I ai. Le focus ma le whamuamua ina ia teu ai le vālea. Ai ala mo lewa na whaifapea. A o lea lau o matua expose Ta tau o na taofi mamau o tau le pisasi I lau tau whaiunga. Awane I whaalawi loa ina I le tangata sa o tau whaatala no ina mole a manoa. Taofi ofi mamau. Taofi ofi le umaya. Wa lea lau o whai o tau. Ai ese le whaiunga le whai mea le kabineta. O lea la le mea lea whaine. Well, te loe te tauna matua whano noa ma le tūlanga o iai. There are punitive damages here. Io. E tangata matua lawe le vea I le vale. A o mea le malo. Wa o popo atu isi whaingata I lunga o isi mea o lo tau fō. Ma tau whaatonu mai e le malo. Ala le mea. O le ainga o tole fua. O lana whanau. O lana ekalesia. O whala putonga uma I ai. O le whale mai. O tangata. O le nuu. Ma le itu malo. O le ekalesia. Si ona to rua ma le whanau. O le ala le ngona. O lo o fo I le tamaitai. Le tinaya June Scanlon Louis. Na fo ia manatu ua fa au ona tofi ya. To vai le te leo le ngau sao me tu la I mai I mea ie fai unga tangata nei. There is no excuse if I pima yai. Awa ole mea lea is either timing or intentionally. Tu ai le taimi se le taimi pe le anga fo le whaalonga o le tangata. O whe mua whai lato whai unga. O le pisasi. Por kapeneta. O le ale process o mea e te tau ena mua roa whai loa le tangata ua mua le amanoa. Ia. Tasili nā mea? E la tātou tilo nei ai. What is the process? The protocol? The practice. What is the convention on these matters pertaining to Government and Public Service Commission? Damage is already done. Noa matua masofa I le mea. Aniva whare mai. Talo whanlava. Lala foi lale na lala foi atu le media council lale media outlets
government press secretary, so upu, and government broadcasters, government media, lato tu e pi, o lato wala leo le TV, le sa vali le nale, le newspaper. What is the line in the channel of information and communication that needed to be spread right across the private media? So where do we stand? Whea me tātou te tuai. Au le ale tātou tiu te malamatawhaioi. O le tiu te malamatawhaioi, private media, e te tau wana ngā lue ma le press secretariat, so upu ai mese le media le malo. A o whea lai tu wai le social media. Awa o media outlets nei, mainstream media. Social media la lea o tātou tū nei matilutilo iai. E applicable lai ia whainga whawai o lo o le Media Council. O le tali, yes. E ta tau o na iai le tūla whono e whai mai iai le Media Council regulations. E regulate tai. Ma lima te ita inai, ma pūle atu ai fo i ma le vaenga le social media, podcasters. Work ethics. Ta iala na e te tau na whai. Awa, o le mea leo tūlai mai nei. Wa tofu al tangata la tau malana. Malana me e whai whaalele lo ilunga. Pe se pe sao pe o lea e whaalele ilunga. O tu ai ngā Media Council po lea. E avela iei mata upu peila wa uma mai le whaamsinonga a le ulunga li i lea na whai le la tau whaaleanga i le malo. I le la social platform. E mawhai ei o na whaatulanga mai se regulation. Ma se whainga whawai a le Media Council lea. E whautu ai tua ngata nei. Ma lato podcast ia. Ma lato porkalame ia. Ma le manatu ele eise tu la fono. Ele eise jurisdiction. E se ti ai i lato. Ma lato mulmulta ia. O tau se sila lai ei. Le fi naunga lena o vatua. Whamai ele eise jurisdiction na Samoa. Ese le maneia. O le whaonga ina mai. E prosecutors a leo. Ma le lato lo. Ia le fi naunga na vatu ele a tau sa vea. Le a whawhea na fi nau mai. A whai wa soli tu la whanau ele soli ai tutonu o Samoa. Na soli whawhatu o Samoa i Australia e Sydney le mea na whaalele a tuel por kalame. Ia whawhonga la ele fi ngaunga le na vatu. Ina ia mana tu e leo ma prosecutors malelo ia leo. E power telefoi, powerful, the jurisdiction of Samoa i mene. O leo ngari i leo. Lea na ua vātua ai le whaatita inga. Mai na avea na polkalame o se vaenga o le whinaunga leo na whai. Male la tūlo ia. Lea la le vaenga mo mo le whinaunga. O leo ngā li i le nā ma le la polkalame sa i a ma le whawhine leo i fui o whaku. O le mauta o Samoa vi ingo le tua. Na whai i le ngangana. La le ngangana na whai e le polkalame lea. Ele i whaia i se ngangana Peritania, po se ngangana Mexico, po se ngangana Asaina, po Engelani. Po whea lava se isi atunu. Na whai i le ngangana ai. Whai i le ngangana a le atunu ule nei o Samoa. O ina wha moe i ele porkalame ina ia susulu atu o na ave mapapai ai i tangata uma. Ele i alu. Le i whaia le porkalame le nai sisi ngangana ina ia whalongolongo mai ia siamani. Whalongolongo mai i Peletania. Whalongolongo mai i Falani Masaina. No!
The intended target market were the Samoan people. It was intended for the Samoan audience. Nā whao ngālenga ngana ina ia pai atu maururu mo tāwhalau I maota malawa maloto mā nganga o tangata Samoa. Wala. La le ai o se malusi anga o le tula whono Samoa. E whai e le regulation o le tau whaaleanga mai I le ngangana. Mana I pēna whaaleanga mai I le ngangana saina po le wha Spaniolo. Ono te lea I la ia leo le whinaunga. You do not have the jurisdiction to uphold and hold these people in Samoa. Ai tau nuulo I Samoa e ula I le mata upulea. Nei se fe au tula whono Samoa. Aia, lea la ua o tolua I lau whanua me ele o le atu nuu e ona le ngangana lea o lo o lato fe so tai mai ai ma tala noa mai ai. Tau nuu tolu lava I o ai o atulo. Feto ai loa ma le malosi o le tula whono Samoa. And that was the argument. A totally important legal argument. Le nofo la kamale le valu le uru mo kito man. Na o transcripts na o le fina unga le na fai nei io. Ele I fai se por kalambe e se ngana alatina vo le mo tangata alatina. Na fai mo Samoa. Whaao ngā le ngangana Samoa. O tangata Samoa. Na fai ma whaatatau iai tala ma upo le por kalame e whaaleanga ai le ngangana Samoa. Le whaaulu ulu o le atu nuu o Samoa. O le au le malo. E o tu wawai le i. Nā kwa ngofu makwa le loa. Makwa I iwi kalinga. Alai whalongo longo mai te alu te lau o kilo mai ma. Nā mai, ka whete ngare. Oso, he pio le oso le mai o tuli vo. Nere lai pese I le kaulanga. Ma wala au leo. Ka pue mai longo o rua ngare. Mea lani na. Ta ua tele le whaafonga ma le sila fia le lei ele atunu. Le o ngā mene e tu lai mai e tau wha manino, ma tau wha malama, ma tau fō. Nanga ua tele le au tala pepelo. Le o lava fo I le media o lo wha ngā nei e tu lepa. Ma le HRPP, wailo umatangata. Aisea. La tau te le au mea ni mea moni. Na o mea e tau wha lea ngai. Mua sufi ma ofu wai whaatasi uma. Na wari umale ya I umale media. Te le tau whai atu. You all know. You all know. And why are they like that? They haven't changed their attitude because they have been able to politicize issues, people. O tasu nā mea lele ina tupu le whaare lawe I le taunu mai o le whainga malo. Wa umana politicize uma LHRPP matule epa. Tele o mawhauwhaunga o tangata nei wa levena ngā lua ia I lātou. Le ai seisi whainga malo na mua atu matua mai. Le ala lale nā, le ura lai ora uwhai atu nei ate utou ia e whalongolongo mai e la lango pe o I atu le pamle chapipi. Wa oba le palota. The election is over. It's done and over with. 5 years. Let's go and support the government of the day. If there's anything that we need to say it in the most respectful way. To oppose the government in the highest level and form of opposition. Tua mawala lo ai lalo I le mea le tau te anga i nei le malo.
maulalo tele. Ilea, maulalo. Whai o le ngangana vale whao ngā. Ngangana mata ngā male au leanga, o le palau vale, male ngangana vale male whai upusa. Hoi, a mata mai tono le mota, male pale mene. Ele ngalo ia te au le mata le noanga male fionga ele, fonga te lai sa iei mua. Ina ua fo i mai lana fontanga. Fontanga whaife fonga te lai uma e ono sifuru male whaa. O tau pulenga o le malo o Peletanio. Sa iei fo i manisi mai le malo o fatasi. Le wha lave lea o watu lai mai nei. Le a ngai. O le au fai polo kiki. Ma ei tutonu o le mota fono ma le pale mene. Ile lalo langi atoa. E wha o ngā se le social media. Aion. E wha o ngā se le social media. Ua se fulu minuti o te ele tūlai lima la tātou o e tāle pese. Ea ma sa ili se avanoa tātou tala noa atu ai le tamai tae o ati mai le tātou whale ta vale le Henderson Cars a o wha wau na wha ngā solo le lātou wha lawi loa. Their Christmas and New Year promotion. You buy a car from Henderson Cars, you get a ticket straight away in your hand and ready to fly away to Samoa for Christmas and New Year. Yo, anytime. Malau le tamai tau ati le o Marcelau, fitu tastasi, ia le pese mai, ia tangomoa, Felice Mikaele as well. Mula hulu le ata
ali ali Samoa nei ua au mai pa ali ali Ia lena nei pese ese le tāua I so se teimi e tā ina ai malangi ina po ai le whalapo patonga au ai le tangata na te langi ina e au mai ai le anganga tāua ma peiwa tatoe wa ai atu I o tātou mātua ai mai se to ina to toa nei na whata whea I le atu maruana le atu mariana ele o se maruanga ia et kariera o I maruanga ia le na lau waki na mulau ulu tanga loa lei a taua o utou sisila iai I toa o le atu nuu nei na o sa ili malo ma wha au le maua pule matumua ia male aingo le tai na e tu te wha alongo le lei atu mtua kilia le lei mai le ingoa o lei a taua I le sa ili ngā malo nei ai tau nuu loa male malenga ua tau nuu peretania le eise whana e tasi na pā ia Nana tau nuu a sāwa wali I se loa masiamani. Ia le nā. Ia nā tu foi la ia leo Peletania, New Zealand. Tau wala tu I New Zealand. Ia tu foi la tu te leilo e la tu ia. E ia ini o la tu wanga vaamani to mai. Faa tangata. E mawhai ei o na la tu faa foe ina. Tangata Samoa. Wai tu foi la tu ufu meo fita fita. Ia ko foi lama kaili fika lava e run fita le tunu. Ia male manatu. Ele anga ni mea si amani na fai I hatato. Ai e moe fōle atu. Sa sili atu pulenga a lofa a si amani I a Samoa. Am tau tia mea New Zealand na fai I tato. Ele toi tau fai atu. Ele vapela o le toi feau Oni mea o tūla I mail temi nei lei o le ata o tol tātou Treaty of Waitangi. O le tātou Treaty of Friendship. Taipi o le Treaty of Waitangi na whai. Ia, e tāua tele. Ia le manatua. Ai, le mea le whātalo whātu I le pa ia mawalunga o Samoa lo whafonga mai. I to tonu o Samoa. Tawala atu le tātou whāmo. Radio 106.1. Patalo fatu le uso ya mau hunt ya male oile mau fa mole le tau company taxi na ye o tau no sponsor mo o tau ya le tatu podcast le o director to lava patalo fatu il va sengo le o taxi le lo tau la mua ile uso ya mau hunt ia po le kalame foi o tuli au pu ma muri ile to tele o le tunu le kota mo le faleo le podcast Kota male faleo. Ia whapena fo ia lefionga I le swafa. Wha lolonga. Ia lupe matasila. Ia male motonga. Whatalo whatu I le tausule na mauhantsa. Ia whape fo I le whatua male no whaalo. Ia malau polo kalame. O lo o mawhai fo I ona. Momori eil savali. I le tāua tele o le lalango. I le malo ua tu lai mai le nei taimi. Wa umba le whainga balota. O le awha pēnā ia lava ono tau muri I lava. I tangata o lo o angaia le malo. Ai le o angaia fo I se tū langa mawalunga. O le maula lo I o le mele angai mai ia lauri ia le. Tunga lauri au tō wawa aila ia. Wa amatai na ono si I mawalunga. Le sila a tangata. Ma le malosi wa ia ila auri. Whaatino ngā ruenga le lei amana ia ai. Mamanu wia tangata o tau sila ile. Wa umana savali la uli le atunu wato. Au le ale mele o fai. Wa savali tu tino o le malo. Ana nafi na savali la uli. E loto lotoi tu tonu o le saufa inga. Ale a inga salevi. E kale sia so fatasi, sa ile lato plestene, ma le sui plestene, ma le lato kolama, ma le komiti fafoe. E fai, ma fofonga, o fai fea uma o e kale sia, ma tapua inga kerisiano uma o le atunu.
Nale me o lo o sa ili. Au malu manongi o le ngā luenga pa ia le tua. Tasi lea whala puputonga te lelo na sao ia Samoa. Whai o le ola wha le nganga o tangata, a o le ola wha le tino fo. Awa a o nei na loto al whaiwhi, au o le a whaila na ngā ioinga, e whai ai wha malostino ma le sumpa langa e kalesia, e muli umai a tangata. A o nei na loto al whaiwhi au, e ui lo sa lotonga, malaua ia tatau, a o le a whaile tātou tapu o le kalesia, tā ofi e le upo le poto. Wai loa nei o le upo le poto, o le sikareti, male ava malosi, e ma i le tino. A o le tino, o le malu o le tua, e tula ia le whaiwhi au whai lo le mea le nā, e usi tai fo ia i tangata. So se mea, a o nei na whina ngalo le whaiwhi au, o le a whaile a sia singa le tātou e kalesia. Ia o atu le vai aso lea, ua ta i lua puaa, lua moa, o le moa poa, o le koa, ma le makua moa. Ai o le si masina, tātou wasiasi. Ia tau nu, o atu le vai aso lea, tofu le kalesia. Ma tā whale, ma le lua ta mai pua, o le pua ma le pua fine. Ele mawhai ona le whaalolongo iai le kalesia. Aisia, tasia lato vai o le atina ele le. A whaafongfonga mai foi. Ia le au whai ngā ruenga. O le teimi al nei wanana watul tos furu a whea nafi. Le mea lofa mo o tau. A loto nei le kalesia, o le a whai le whale mo le kalesia. E whai ai le aso le nei. O nei ai tala noa ai le kalesia ma au mai loa tangata e fia ngā lulue le whainga le whale moa le kalesia. Whai le whale lafpua le kalesia. E whai. Au tōsi sila lai, wale ngata le tuspa ia. A wā ngai ia tinae ia manuia tangata lau tele ile soifuanga wha le tangata i la le tino. Ese mai le soifua wha le nganga. O le mea moni ale na, sa o nofo mo wha persoli. Ta fefe e le musumusunga le nganga o le atua, i le sunga le lauli le maari atua. Awa o te whai atu nei, o te whai atu lava. Awa e tawa lunga, ia li ima whai pule, o awhio anga mai tu malo uma. Ai ale so, nā whea, sinawe maulu mo tō tua whape nā whoi, malai whatu. Lalo ni we whape whoi tapu o tōta. Nāl men whai. O i na tapu vai tasi uma iai maao, iai ma malu o le tu malo, le whale vai maunga ma le whale tui sa mau. E uru whao i le mauta. A wale matua e ato whai ono whape nā whoi. Asi ma patu, ma lo lato lua. Ta ma pua manong ya manu, ma malu le nofo i tu ainga ya fuata. Ele ia na whai ai le whilo inga, oka. Momo le loto i le vavai atu. I nai whai aonga, nai ta mā tutua, o tina mā tutua. Wha solo ane, o asiasi a onga, o whai a onga asiasi, teachers' aids. Le tupulanga tele vau a nga i atu e vea, lea ngā luenga, o le whai a onga e tautu ai, i le a o tawina, o alo matama whanau, i a popoto le atunu. I a popoto le whanau o Samoa, a wā o tai nā moa ta heo. O mawhau ai si o tina. O lata i le valus fulu ma le lima tausango o lona soifua a o lo o whaia o ngana. Whamai le tala lo tina i a tau. Once you're called a teacher, you'll always be a teacher. And there is no other greater calling than to be called a teacher.
Le veo se whaiaonga. O se whaiaonga e whaavavau. Leo langa ato. Mai le aifo I seisi tō whinga o le wala uina o le veo se whaiaonga e sili atu nei so o seisi lava tō whinga. Nei lo le avea o le whaiaonga. No other greater calling than to be called a teacher. Elena. Tā ua le nā o whaiaonga I te tonu o le atunu. Tele le lātou sau. O mawhawhau alofo I se o mātou tina. Mawawa I atu fo I nā isi tina o mātou tua. Ia whapena fo I nai te mā, I tupu mai e o le atunu ui whale tua matausi. Ai mai se fo I o sao te mai tai, ma sao ao ma te mai tai o lii ma te mai tai o. Wa nga I e whaatino lea ngā luenga. O le a o a o atu. Wapela ia lea. Awa sa ile te misa o tala noa tuai. Mea o te anga whaftai I le whiunga I eri paramia. Wai, tele te mi ma te whasoa ai foi. Ia ma ave foi ai tu alalo I tu langa. Me la lea, le lau tu wau ai nei. Tele te mi sa sioki I whaiaonga. Sa toi apa o le sunga lauri ma o mai semi-retired teachers. O telo isi whaiaonga e retire I leo no sfulu, 5. A o lo lava lo lato to mai ma le lei lo lato malosi ma le soifua maloloina. Te le anga waa ma le sao I matau I mawhai ona toi o mai. Whaongana I ni stemi mona I sele. Tato wole malolonga. Fo I mai. Toi sua sisi avanoa. A wale to mai tai. Ia ati mai le Henderson Castle. Lo
vele pule ia oe ole atulu la ufoe la vele pule ia oe ai ole atulu la ufoe Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Lena, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ina ua to es fulma le valu minute. Ia ona tāle o le tūlai. Hono iai mātou i au kilani I New Zealand nei. Ia masalo le teimi fo i le nā. O lo iai Samoa I le manawa I o ngā luenga. Ia malele o sao le whale. O ko wafe le bistro. Afe nā le RSA. O kako me sa whai aso ia. Ia ma tileia ia ma le alu le whale la tau ia. Ia whewhe soloa I nā le tāwale. Ia whakoa kaungua le whale po o kāre iwa po le kāre se fulu le po. Whatalofa I le uso ia mau hunt. Ia malana pasese whe mai. O ka ele ia tau. Le manino le lei o lau talanoa mai I nā. I lunga ole FM 106.1 I Samoa. Ia, whatalofa. Ele mamalu o le atunu o atoa. Tufa le tātou por kalame. Ia ma awai le taimi alo ia I le numanai. Ia leo sao noa ia le pulenga a le Radio Samoa ma le au whainga luenga. O le a wha lawi loa ai. Lawi loa alo ia ai. Le tatala ina ma le so o atu. Wha lau tele ina o le tautua. A le siu whonga o Samoa. I to tolu o lau whanua. Ma ele o le atunu pele I Samoa. Mana tua fo I le o aluatu ma whai mai ia tātou por kalambe pe tolu e pe wha. I le tātou studio I to tonu o Samoa. Ia mamau atu fo I nei. Ia lea la. Ia ua. A ele tō wha ma le whautanga. Ia. Tatala I le teimile nei na o na whaongo iai. Ia mali poti mai fo your feedback on the clarity, the reception of 106.1 FM in Samoa. Wonderful, wonderful. O le tāua le nā. O le iai o le so atu ma whaalau tele le tātou ngā luenga. Wai ele ngata ele tūlanga le lei o pisinisi ma company. Ma o loa e fia whaatau watu ma whaalau I loa I le mamalu o le atunu. Ia ai whapena fōi e le sawa ai o le momoli ina o le sawali whaale nganga o le ngaluenga pa ia le atua. Ina I mwhai o na whaakirisi ano ina uma ia le tō tele na o le lotu o tātou lo mea nā le I tātou na o tangata e o le lotu ai le tangata kirisi ano. We're not Christians, we're just church goers. Au amionga la tangata. Ia lena, na ere tau whai atu. E o ai tonu le mauta whanu ma le pāle mene. O lo o ala langa ai. O le whawai o Samoa e whawai le tua. A o upu e tau te tala I te tonu le mauta whanu ma le pāle mene ai maise. Pe whai tonu le mauta, pe whai I whafo. O le lau ele lava le nā, o le whonga amutia. O le mauta lava le nā ma le malai. O tia whau. Malai tau ave, maota tau ave le atunu. A le whai e ima alo whanga. Whatalo whapitoa I lo tua whine ia whale walu na tapu ia whapena fhoi. Ia le uso ia lua iwa. Ia pa o le afterlinga fhoi ia whaia. Malo le soifo manuia, malo fole ona sa. Walua whaafonga mai ma le tō tele o isi a inga le nā o lo ia I le ngata I Melbourne a whapena fo I Brisbane ma Sydney. O lo o matua mawhatia I whainga le tangata le nei o kānata. Le ua umana o tō whaafonga mai. O lo o wala au pe iai. La o numera nale o le telefoni te wala au mai iai. Sau se I whaise tala. A o le io o le kirisimas. Ia nofo fi le mū tangata nei o lo whaatalitali le pepe. O le wha o le tanga ma le pepe o le fi le mū. A o oe malawa mio. Lea wale mwhai e o na maua sa kirisi masi fia ma se tau sanga fau manuia o nei tangata. Manai o tātou a inga te tau tala
I le pangatia ma le bau ni tupe, i le kola ma le sap ma le aea, le si mea nana tu e whai le hero PPO, a se wawa i tupe te whai ai nei ma wha apolonga. Ia mawhau whau ma loto o tangata. O le tabau a inga le na o tangata. Nā watu ma le whaatu tuanga i a te oi. A le ue pepelo wha mai, nā watu o le mawhai o, iei le meo wha le tonu i le ngoa ma le application. A le loa, e tele i whaila ina se application. La la meo o le au mai e le li city ma au mai se tusi alo ia mai le Immigration New Zealand, Australia. You know, la la meo le o le au mai ai. Why haven't you sent a letter of proof that the application was finally lodged, but there was something else? Awai pepelo. Womana su atu le ai se application na whaila ina. Le ai se tusi na au mai le Immigration Australia. That something was wrong with the application. Nothing. Na otu e su e atu whamai le ma se ngō whapena na whaila ai se mea whapena. Never ever. Maela. Kwa siri mamao kwa ya tiuli manga pese la le whai o so e ana tupe iau mea na e whai. No. Na pese ai Samoa. Ono sa i whale, ia mbaleu sofo i ia whaia lua iwa na tapu. E whai ele atua le mea, le tangata wau tōsi sila fo ele mea leo whai ele atua. Wha sewa loina. Whelua lua i solo. Ua peo le maa fo le tawa le vale le ise limu e toi pipi ia. Nā le tau whawa lea lava le mea lai whai. Ele nā. Stacey to ala talo whalava ma lo le seifua manuia o whaalua Ioane. Ia, whapea fo i Rosemary, talo wha Rosemary o sona lote moeava. Whatalo whatu from Anchorage in Alaska. Talo whai. Alo whatu tātou ainga umalavolo o iai Alaska. O tātou ainga le taulanga Iopia, le tala whatai. Tātou ainga i mo taa ma vaiala, whangalii, vailele, le tongo, se o atu i laulii, alu atu ai i nā. E le pitonu o namo, se o atu i solo. Vailoa, sa le lesi fusi, sa lua fata, se o atu i lufi. A ngai atu ai i whale apuna, whale wha, whale vau a ngai i le atu whangaloa, le va au fonti o ko kalitelo tātou ai. Pa solo atu ai le matamatangi, ti avea ma le atu wale i pata atoa, ulutongia, malai la, o ka ele toa tele o nai o tātou ai, nga fa solo i fuai le atu whale alili. Le atu sa fata se o mai le atu le whanga mamata autu, koe ka milo i fuai le lumuenga. Ia le nā, ua utou whawhonga mai, dungo le tio le whambo i nā, 106.1, talofa Samoa, o le siwhonga Samoa, i Aotearoa, ma Samoa i sisifo. Ia, tātou ainga. I le tai ma le whale manono, whatalo whatu. Ia, le atau savea i ate, oe, o tātou ainga i pule ono i salawhai. Atalo fatu, ma whawhelo i atu, ma whamdi atu fo i le Kirisimasi, ma le tausanga fau, le a fau le nei. E mai le fau i le leo, le atau savea, i lau tau whalangolongo. E le fau i lau tau whalangolongo. Fatalo fatu, i a period of Faia, talo malo so we are watching you from Atlanta, Georgia. Tak mamau le meu o iai. O Fai fata talo for my brother. Oh my goodness. From Las Vegas to you and the family, Happy New Year and also have a Merry Christmas first. Elenga til now tatu ainga Las Vegas Auntie Sina. Ja, whapea fo ilo tātou a inga atoa. Le sunga ia le atoa Jeffrey. Ja, whapea fo i le sunga ia. Le atoa Percy. Atalo whātu le tātou polo kalame.
e Amerika. Ia le na. Fonti, talo falava, sau leonge, alo le soifomruia, ngalu male mana mulitalo as fesolai, talo falava ma alo le soifomruia, ia mruia fo i Christmas ma le tausanga fo. Tama matua ia au mua ave. Ia, ai mese fo i le tatu tina o le tatu wainga ia au auna, tamaitai o fai tete, ia ai mese fo i le no faalo ma le ai ngali, fa talo fatu le tatu pole kalambe. Le ngā ngaifo o whaiva o Samoa. Ia manatua, o le ngā ngaifo o whaiva ua mawhai o na awi nātu i a te oe, ona o le lango mai, a le whale mai numera tasi, tūto tasi, i to tonu o le malo fiti, le Pacific Specialist Hospital. Lua na la i fiti, i to tonu o Nandi, whapefo i Suba, ia o lo o whauluulu iai inisi o alo matama whanau o le Pasifika. Parvus, ia, whapefo ia le fionga ia atoa, tai akui, ia e mese fo i leisi tua whawhine ia Christina. Ia, lena, e se teimi whaalawi loa, ia le au nanga ale whale mai whapitoa nei. O lena, o si le fia le lei i o tātou te tai, ia, le au nanga ma le tautua, i ngase o le fatu, ngase o tōtonga o le tangata, o fatu ngao, so o se mea lava. Ua mawhai o na whaatino ai ia nei tōtonga i le atulu o fiti. Nuu tua oio i tātou, ma le ave mamau o tātou tangata. I intia maisi atunu o laulangi e peo New Zealand. Ai o lo o maua uma ia, whaamanuianga manei tōtonga, manei tonga fitinga, e le Pacific Specialist Hospital i te tonu o Fiji, ia, po Fiji, ia, po o le whanemai, whapitoa le nai Nandi and Suva. Ngal mana talo falava o Valelia, Mulipola, Ioane, talofa. Watching you from Las Vegas. Have a Merry Christmas and Happy New Year. And also, awa o tau iwhiwhi te lele. Ele mele White Christmas, fo lele to ulu wali kiona. Mo le sila fia le tunu na whailo lava le funga tia. Mantua o tau ia sa masani na o le tanto maketi le nai i o tare whatau mai ila uvai o le ola. O lo o whai se malo longa. A le fionga i atuala, ma le whaletua i a peka. Ia, o lana winga lai tolu vai aso. E le mawai se vai ina. O lana winga na o a ule tangata. E ona ia le vai. Ia masapalai o le tātou vai. E te wala au mai i ai. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Whapenda fo i lai le tātou maketi i Glendon, lua sifuma lua Templeton Place. Ele o iai o lo tapunia, o lo malanga fo i e malo lo ki Christmas male tausanga fo. O iai o tau ia sa masani na mo ile vai ina. Pala au le atau savea, pe te anga i mai fo i le tio. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O mai leo la utala noanga. Ile mata upu lea, ua toso ai pea. Le mata upu ile whaamsidonga o tangi o whainga panota. Ile vā o le sui palemia i ato e lupe. Ma le sunga i ato i loma, la meko, Lancelot. Le ale tūlanga leo ua utau whaafonga iai. Ia lea na tala e le fionga i alilo mai awa maina vai. E le la tala doanga ma le tofa i a Fofogamua po o seu manu Francis Ioane i le polokalame na se ima vai atu nei. Ua matua i ta oto mai i le lava o se taimi e whaatino ai a ole i uma. Le kirisi masi ma le tausanga fau. Le la ua whaanongolonga tunei. Ua toso i tua. E le aso sfulma le iwa o le masina o Januari. Lua afe lua sfulma le ono. O mea ia leo ua mai tauina le taimi le nei. Pea ona ufa i atu. E ile vaenga o le tula fono e ta ua ile mea lea. O le judiciary activism. Lale winga o le mea le na. E iai le taimi e matua whaalili i ai whaamasino. Ai mai se whaamasino lātou te tāngo fia se mata upu whewheu whapea. E ala ona whewheu le mata upu lea. Ona o le fele ona i tū. Wa te iau wa tele i tū.
Ale mea la o tūlai mai. Wale o toi ai sei tū ale hero pipi. Ma o le mea tōlu ale nā e te tau o na iai. Na whaulu le lātou tālu sanga ina ia vea o seisi tū tino o le whaamasinonga. Ai te ua whaulu mai male moli mau. Ua whai ei fo i male i tū ia ale tō whai a namula ulu sami leota. Ai wha tau ai le whasitino o le hero pipi o le lātou whailau tusi. Lea na tāpena ina ma au maia, le mōli mau tusia whātau tō ina. O le mea whai e loia, a le o tāpena e le whailau tusi. Ma whāsaini e le tō whā, i le tofi o le tū malo, whāsal le anga numera lua. Le tō whā ia namula ulu. Whālongo tō namula ulu, a e vevela le mea. E le mwhai o le tō e tāo fia, ma whaui i tua lana mōli mau. Lea la o tātia i lava whapea. Oa wala au mori mau e ono sfulman tupu. Ai tasi le mori mau na sau. Mō le i tūtangi. Le tōwha ia la meko. Ia pa o le tōwha fo ia tuiluma. Tasi le mori mau na sau. Ai sau fo i le mori mau lea. Whai mai. Wala na whailan moni mau, whaasanga i se ulu ngā lii o se ta māma sona tolua. A husband and a wife, a couple. O tala fo i na whaalonga na whaamatala me leo ngā lii le nā. Ia te ia leo wala i o na sau e whailan moni mau. A o lea la o su e leo ngā lii leo. Ma isi tangata e tō whaase fulmon tupu o leima se se tō sau. Wa o la lafi. E po o whaalafi fo i. Oa, ua whaiba le mauti noa le lafi. Le la e whaalongolonga tune iai. Oa mai binu te, ma mai le tala le whaamsinonga. E le o fia le whaamsinonga. E le o fia le whaamsinonga. I le mea lea. Ua le amana i ai le malusi anga. Ma le paua o le whaamsinonga. Ina ia whaawau le mata upu au le i whaia le kiwisi masi ma le tausanga fau. E peo na lato fola mai. La le mea le ua o iai. O i tū mālo uma e lua. Ale fionga le sui pāle mia, ma le minstao ngā luenga te tele le atunu ui ato e lupe on semo. Whatasi ai ma mori mau. Mole i tū tangi a tuiloma la meko. Mole i mo seisi e toi sau. Wa uma na ave i ai tū sai. Wa whai i ai ma le whaatonunga malosi lea ta ua le sapina. Te i mai oi lalo o le malosi o le tūla fono o le whaamasinonga. Ave tu sai a tau leo mai e ta loka mai o tau. Ua fiu e whaafewhere mori mau. Lei masa mori mau fiesa. Lea fo ua tatalo i pule ngā li ima whai pule o nu umawhio anga o i tu malo umanei whale a lili tasi, whale a lili lua, leo o whai atu. Awa ale loto mori mau e o mai. Fiu leo su e mori mau, e ui na o atu ua wha penga e tusi sai ma tusi sa mania, ma le wha tonunga le tula fono. Ua le mi ngao, ma soli le polo inga le tula fono, contempt of court, e leo mai atangata. E leo mai lava. Ua ta talo atu i pule ngā nuuma, whai pule mai tu malo. Fa mole so ni mai. Ua fa la mai el fam sinonga ma lesi malusi anga. Not only contempt of court, but arresting warrants. Eo. Au tau ma fai nei, ai mana tua. Ua o mana mali lie, tui loma ma toi lupe e ave i tua le mataupu. Wale ma fai la o na ave i tua le mataupu. A lea la o sa ili mai ia mori mau. Tali tonu mai. O lea nganga atoa o whale alili. Tasi ma le lua. Le ota ua atua. E leo mana nao e whaise whamsinonga. Ia loa ia le malienga mua sa whaia. I tu ngā upu ma le malienga na whaia i le vāo te lupe ma tui loma. Al sila le tule mai.
Lea la le malusi anga le whamsinonga. E ai pe a leo atu lava. Ia ne moli mau. Wa uma le malosi o le fina unga le ea hero pipi la tau matu le epa mai la tau lia. Ina ia wha wau ai le whamsinonga wa uma. La wa wha wau. I le toi wala ua nise la tau e tutu lai. Na pau la tangata ia. O le a nga i ai le whamsinonga. Tau fia le tu a le tofa ia na mula ulu. I le toi amana ia le whamsinonga. O i o le a savali mātila tila i o. I whale a lili tasi ma whale a lili lua e loka mai tangata ia. E le mawhai. E ui foi i le tau mawhai e whaolo olo ma au i le pulenga ali i mawhai pule. Wai loa le lei e ali i mawhai pule o le i tu malo uma. E tasi a whale a lili. Io. Uma nei loa le i unga e tau nuu iai. Ato i whafo le mataupu. Mātou te lea vātua ni tangata e mori mau. At the end of the day, the two judges will turn to judiciary activism and perform on their discretion of the court and themselves. Le mamara me kanga kalmere kom foi koi. O puia ma mafufonga ia ma fina ngoi fatu la fulu li tai ya o yelo mal malam. Mai le ola va ia ino. A wa ki le fau. Ngango ka ngu ko mala uvea. Ale FBI. Batu matusi nei. Amilo mo oe. Amilo mo oe. Ele pulenga o le a onga fa lo ia al Universite o Kilani. Fai so sevenga. Ave leo ta vili tangata ia a inga ia Malatori City matusi ia i Australia ole a tali mai si i lunga kelfongi e fape e te ia fale na tap tal no atuo al professor ole pule a onga wao ole law school a Okilani ale Universite o Okilani. Fai no marsusuenga. A lole na watu ui leo. Fai leo le susuenga al tangata lea. Nanga e uloke. A vea koe fika kaukala i kiki mai. Ma fia malo maringu. Ia le leila ia. Ia le na. Ia le umona le me fai le di ide. Nanga fai atu lava ae. Ai fia ula mai. Ia le mea le na. Lea uwa vai atua ngai mai ia se utua fine ia fale na tapu ia vapea foi le uso. Fa malosi e tu lava ia te olua i olua ona sai. E toi mau alu tupe. Ia, le na. Vale lia, oile siri lea vunga. O vaisa lao so na lote, talo fa lava. HTJ511. Hello, sir. Always love listening to your show. Merry Christmas from San Francisco. Talo fai. The Golden Gate. Emma, nalo fa lava balon so fu manuia fai po elo e fai seve mero fa lo makua. Feta laisa fai launga case. Yeah, talo fa lava li feta laisa. Ja, wat talo fa tu fo ja Sharon and Mo Manea Finga talo fa cousin. Alo le so for Maria. Merry Christmas to you, Emma, and also Sharon from California. Oh, have faith, talo fa, have faith, Mildred Stalin. Ja, fa perfo I fa Samoa Maika au. Mafuta to from Savannah, Georgia. Talo fa malo lovely on sai. O Moliva and Daisy Apisala, Talofa, to you. Sefo Nicolau, yeah, Malofo, Ilesoi Foman Ria. My Emma, family
and all of us in Utah is always the best state. Yeah, Aoauli. Oi tangata le wa vai atuanga I mai o Talalasi Toma, watching you from Hong Kong. Ni hao, malo. Merry Christmas to you. Bill Key, talo falava, alo mato mata matatu I le mato nu pele I sa mata. O mato olo nonofo I San Francisco. Yeah, talo falava le tu salenga atoa. Jacinta Peters, talo falava. Happy holidays to you. Yeah, fapea foi Christina Tanuvasa, talo falava. Tofinga, talo fa Tofinga. O Fasamboa Maika. Talo falava. Where if you offer fair. Tony, talo fa Tony Vaisa, Ria lava Christmas ma le tausa na fau I te oe, pe teru morimau, tupu fia faumuina. Yeah, happy Christmas and Leo Sios, talo falava from Otahuhu, another local listener. Mei Avito, Alonga Lue, Becky Tautai, Mr. Foi, o Samoa Pesta. We love it, Christmas, Fo. Press the like button, share our program. Fafonga la, Lesi vaenga lewa mai nei fams nonga. Ai ni tangata o le no se ainga la tau te ufiu fia. Ia mori mau ia ua wala au atu ma wha marusia el wha amsinonga o mai e tutu e whai au tau mori mau. E ka loka mai fo I ma tangata ia la tau te pui puia mau fiufia tangata ia. Ia mori mau ia soe. Te ilo la le mea moni a o ia. O siri e re whakakia. Sa asiata, talo whalawa. Patalo whatu la uso asiata sa o atua na nafi I na Crown Crescent I Otara, ma le whaletua. Ia manuia lava oe le uso asiata vai atu o taulangi ma le whaletua. Pea foi le aingali ia wawe na whafoisia lo malosi. Ai le tangata ua misi lana vai o le ola. Ona ua malolo ia tātou maketi na wala au leo le a tau sevea. E soso ni atu ki liva lau vai I lau maota malo lau. Ia le mele na wo iai ia le whamsinonga lau I Samoa. O le umi na tolo. Ia ma tolo ai pea. Justice delayed is justice denied. O le whamsinonga o le sailinga le amia tonu. Male tūlanga e ta tau na ta oto I ai se whai unga amia tonu. O le umi ona tostoso. Ua whapena fo I ona puniti ai ma tā puni ai le amia tonu. Ma ua te ena ai le whamsinonga amia tonu le lei e te tau na whai. E o lora whamasino I mea ia. Nau tausi sila lo lea, ua whao ngā le tō whā. Ma le whao tanga ho, ma le whao tanga poto. A whamasino e whao ngā ai le mea le nā. Their own discretion and also judiciary activism, they will rule on the merits and what they definitely think that is appropriate according to themselves. Le toi pule marumsis. Le toi whatau toa loni tu la fono me tu langa whapena. Ai ua whai loa ilo la ua malienga o le mea e nofo file muai. Awa fo se whamsinonga mua nei le tala whatsorapito o le whamsinonga o Samoa ai maise ia le tūlanga o whainga palota. Ua le mawhai ai o na ave I tua se mataupu. And you know what? The two main senior judges, not only the Chief Justice, Santusi Mativa, and Senior Justice Judge Lee Atoa, Honorable Lee Atoa, Darryl Clark, Papelo, vai. O mea ia ana o mai nei tangata nei. Wa tele ai le ngasu, ma le vevesi o le whamsinonga. Ma e tau fo ino toi eise teu teunga I le lumanai, le angoro
o le mea lena whai nei, na vave o na talia ina le tarusanga, a le hero pipi, e o mai e whaalave lave le mata upulea. O na lea. E lea ia sisi mea. Teimile nei, ua matua vā le whangatia i le vā o tui loma. Ma li mongi ma tui le epa ma i lato uma o le hero pipi. Ai sea. I se me tau te ala lai mei fua, ua uma na whaile maa ua tu ngatala. Ia, ai ono olo tau whaalongolongo fua, ma pu e whaavale vale a fua, ia maa ua tala noanga sāwhai. Nea wala ina tupu le pisa. Te len mea o mai e ti, ngā loto ina ua whaia ina ile a fo ile. Ile pālota. Ale fo o tupu toi o mai. Langa foi. E le mawhai. Ua matua ia vea lava ia toi lupe. Ma ni foturi manu o le toi ina lea ma le hero pipi. Ia, ele se le nātana. Ia. Le mawhai. Yala fo lale nā. Tot whaalongo tui ei. E whai ama whamatala e tui le epa po leale le pule fo ia le tala whaasoropito o anime na tupu i le soi fuanga. Ma le o langa o a uina ma le o langa ngā lue ma le tautua o le fionga e tui longa. Wa fo i le o tui loma. O i le fionga e tui lupe. A wa fo o tui lupe. E le tali a masi i sona leo. E whai maali e mai ana tala. E malu a e tutui. E matua ti ngā i le loto tui lepa. Mala wuri ila yo. Nā whala nā le ni ma fualo no so mai matui lepa. E ke koi whai mairo. Mo lewa whai so le me leo le tau wha fefe. E koi whai mairo ngai wawai lola i ala. Ka lau maku mea ne ta ino e. Le mea le tau wha fefe whai e. Whai pule matua. I to tolu o le maota ma le pale mene. O le peo se tangata matua e lava le tau wha e tau fiofi. Ma wha pale. Ia le nāra o i uana o i upo le whongwhtalai. Ma au te me wha whtai le whongwhtalai. Toa. Wha toa le tamo la inga le tai. Wai. O e matua i e matua te. O e matua i e matua tele, o e le sui matua lava le mautale nei. A o winga mau me i e whai ma le whaariari mai. Okay, aka gele. It's like reprimanding a little child and disciplining a discipline se tamai titi whaalongo tā. Tamai titi whaalongo tā, fulele na rao le otangia so o ma whaasala so o ma whai atu ia. Ia lona ta maa ai le usus tai. Ia saulo, tulilo, malolo, ia tu ua lole mea nei. Ai koe usu mai fo ia sau toi sa sofa, toi sau le atali. Whaalongo tā e sau toi sa sofa fo ile maota ma le pule le whongwhtalai. E pule le whongwhtalai. Nā le whongwhtalai fo ina te whaauinga ina. Tu la whono tu mau. Ia tutu sa malona ma whau malona ma lama man me mana oi whai. E vaire aka e mai au mua ave le le. A talo whatu ba, man Merry Christmas i a te ulua maltina ia au auna. Talo whailo uso. Mau Hunt. Kota male faleo. Fatalo fatu. Ioe. Whaftai mo le feedback. E le tāua tele mo le manino mai o le whaalongolongo mai i le malai wā lele. The airport in Samoa. While kota o malona faleo. Le uso ia Mau Hunt. Ia le nā au te pia o nai taisa ma taxis o lo to ina ina. Tele le pasese e le malai wā lele i faleolo. International Airport. Fatalo Fatria, Lawrence Peterson. My nice and windy in Glendon Park in Manurewa. Talo Fai. Ja, Fatalo Faturi Lawrence, we telele.
Ia, matalo fatu mau, o le ale teimi. Atu wewa i nai le airport i whareolo i le so, o le TV Samoa San Diego, talo fai. Fatalo fatu le sunga tu le epa, ia, mauto uma fo i o lo o tautua ina le nā ala leo, o lo o mawhai o na whaafongafonga i ei Samoa, ma malama i mea lo tutupu i lo tātou atanu, e me se fo i lo tau nofo ai i le malo tele o Amerika. Fatalo fatu ai lo sunga tu le epa, le whaatonu o le tātou polo kalame le TV Samoa San Diego, whaamanuia to fo i le Kirisimasi, male tausanga fau i lau fionga i lau sori. Sunga tu le epa, ia manisi fo i tamali i o lo o tau ngāru lue pea. Ia, whatasi e fo i mau tau tala e maua mai Samoa i le fionga i le Palestine. O le tātou whaalapu patonga o tu stala, ma le au whaasalau i Samoa. O li tia nonu, talo falava, alo le soifu manuia, manu sua o i talo fai lo uso, alo le soifu manuia, my brother, hope, o lo manuia oe, o lo o mata mai nai Moranbah i Queensland, Australia. Talo falava manu sua, ia, ai mwese foi, po o soifu o si o tau tinawa, o tonu o fai langi le fo launga, a le sunga ia sua, a o tātou mafuta i foi, i le ngā luenga whaafaife au tā lai, i loutou awhio anga i sāle le longa, i le tere o tau sanga ua tuanai. Su eina mātou tia, Merry Christmas to you and Happy New Year. O te wila, talofa te wila mkwa i umi ke lele ngō o te wila. Merry Christmas to you and Happy New Year to you and your family too. Se poima, lau le tolo, talofa lava. O nā tano awhamasanga ke le mete. A talofa atu le tātou porkalambe i ate. Oe, Elaine, talofa Elaine, ma alona sa ifu manuia, kwa lewa fuinga e aru oia Elaine. Jan Edward ala ile fale ula. Talofa lava malo, alona sa ifu manuia. O le sunga ya lano mose, talofa lava, tili lavea, e le ama se eim ngā le kua kua e lunga shoot pāloa pā e le ngō o le sofangu. Ia. Turu mafono ela matai rata. Tālo whalawa malo, manuia Christmas i te oe. Ia, whapea fo i malia lata. Patalo whatu i le uso ia mai lata i le lo i toko roa ma le whaletua. Ia, malo le soifu manuia tele Christmas i a te utou umalawa. O lo mamalu o le tātou tonu o lo whaafongafonga mai i nai toko roa. Ia, anga leile tua mo i mous Christmas i fia ma le manuia. Ai mai se foi. O lo tua fine ia a inga e whao Samoa. Ina, ma le li o Gerard, si o le to lua ma si a la whanau i nai le pitonu o Hamiltone. Samoa umolo o lalamba papa au i Hamiltone. Whatalo whatu le i atou o Savea mo o tau ma whamanu i atu fōni Kirismasi. Male tau sanga fō. Ia, o le salote, talo whalawa salote malo soi whamanuia, le au unga sile. Ia, e whapea fō i Sam Johnny. Male toa tele o tau sisila atu e wo o lunga. Afe fitu se lau tangata mai moa le teimi tasi mai tu e fio le lalorang. Ai maise le tātou atanu, le sunga a mauhant, kota malwheneo. Ia mara ua ve taxi, malawa, o le ale company of taxi, kota, o Ameko alo, talo whalawa li Ameko, ma alo le soifuman. We are watching you from Sydney, Australia. Ia, mara tamatai o Jan Edward, Skei Liu Sione. Ia, whapea fo i Lucky Whaleiwa. Malon soi fo manuia, ngal mulmana multalo solai. Ia, male tō a tele o tō. Ia, o le talalala i le whamsinonga lea. A le uso i atu lupe i whapea nā fo i atu longa. Mana tua fo i no whai atu le. Vai aso atu i ona tua. I le mawhtanga wāwāna nata a unei mauso nea. Le uso i atu loma. Ia, o le uso skopa.
Mātou iei whaatasi lea onga. Whaatasi e ma le uso ia limoni. O le uso ia samileota. Ia whapena foi. Leanga la mātou teo ese. E whato a luotu mulimuli nei ia le fionga i le sui pāle mi a ia toi lupe. E la ititi. E talavou. Pea le talavou le na whai e. O la utala le whai atu. E le o se talavou le e ta uleanga ina ai ma whaaleanga ai le tamali anga o le fionga i le sui pānemia ma le minstao ngā ruenga tele taunu wantu talavou i o mātou o ese uma ai o le vā whaskopa la lea le vā whalea onga lea ua manatua ia tulepa te tai o le tuangai whaulu se tangi whaafetaui ma whaafe ai nai i a uso skopa nei. Ai tali e ma pati ai. Tali e ma o whaoso mai. Ange kua pingi resi. Kua i fusu. Ai se maka le tunu. Maka. Kako vaenga whaupwhai. Ioi. Ai tō tolu skopa iai o i le tūlea al hero pipi. Le mongi. Lance. Ia masapi. Tuale ai angi ngā mafukanga whaale uso ia onga matulang whapene. Ia se me whapena. Wa si ia le bitola au le tangata ia matau ambo. Ma tuli lona sao. Ai tari iei tangata. Talo whai. Ia. O le ungal nal whamsinunga lea. Tari tonu iei o tuli vai aso lea. Awa le la tātou wō nei malolonga o kirisi masima le tausunga fō. E le tai uma. Mai wha uawa ia ngā ruenga le malo la tau ia. Maana malolonga se ia o. Ina toe e mai ngā ruenga i le aso sfurma le lua o le masina o Januari. Watu le whamalo ma le whaftai i la umalo whaalongia i le aso nafi. O le fionga ia salam matua se wa muli kome la wano. O se tamali i taua tele lo na sao ai mo se fo i o lo na angva. Walono to mai. I le tūlanga o le tāua, o le tausia, ma le tausisi i tūla whono. E ave e sea mai ei, ma momoli mai a tātou wha momoli, o tātou uta, o whaele e leanga, a meise o tātou wia, whai ngā whaiva, o a ano manufasi, o le talo, o le ulu, o le whai, o le koko Samoa, ma isi lava whaere le leanga le tunu ea mai i Samoa, i maketi fafu. Ia, mori e tua i le. Pa malo ma le whaftai mai e le umai la le talanuanga lea ma le afionga ia sala, le a wha uopea. Leanga e tā ua le malama lama o le tātou tunu. I tu la whono e tauna tātou tausia, ma pui i ai, ina ia saunga le mu le taunu mai o tātou o loa i maketi i fafo. Mai a mawhai i fo i o na tātou o mai ai se le sona fau. I le tātou whaatau wina pea e i tātou o tātou lava o loa e pei o na au mai a mai Samoa. Ma whaatau o ina fo i o tātou langona. Le ti ngā ma le afulilingi le polonga o tātou tangata whai whaatoanga. I le tau mawhainga i o mai, the best taro, the best cocoa Samoa, the coconut, the breadfruit, the bananas, the fish. E wawai. E o oa i e tātou mesina i e tonga ma mea whapena, awa isi teimi. E o mai tangata ma o mai me o tunga sefo i e. E mai e te wai o lātou whale, o mai fo i whale o isi matai e
Masani o na oe ave ia lātou ava i niusu whaaloalo. Mani mea whai, mani tali ngā malo. E tofu ale pepa. O le pepa whaasu le nā. Tofu ama le pepa whaasu e whaulu whale mai ai o loa. E to tongi fo i tupe e te tau wai o na ave i tua uta makilia i tua uta. Ale mele i tātou, ae. E whai aku ia tangatale kilia ina i tua le mea. E se lau lima sifuru pe se lau los fulu e mai wik, wai ka whewhi, kau ngā kā. O ngā kupera koe kongi, a lau mong kongi mai Samoa, vai. E se le tupe, e to tongi, e to uai e o loa Samoa, e whaatanga inai, leo ese mai o loa. Exit permit. E tau nuu mai loa inei, e iai fo i le tau, e to tongi ai le reisene o le tau nuu mai o au o loa. Entry permit and clearance cost. Nela, ta ua i tele le malama le ina ia whaafengo fia. Ia le whiawea ina o tātou uta i le valea. Ai maise. Buy Samoan made products. Whatau o loa, matau mafa, o me umanga osi Samoa. Alofa i o tātou tangata, ma tangwa oe, e te mawhauwhau iai i le mea le mawhatia, o le o iuta, to tō ina o whaatoanga, o le teu ina o le vau, ma le mea uma whapena, se i o a ina whawhai ia pese le sele foi. O na toe whio soila ia leo whai whaatoanga. I le vale, le totongi e la tō o la tō pasese. O mai e inei o mai e o e tau sue. Ni fale o loa mani maketi e ave iai. Ao lare me le fai e tātou komisina o fe whātawa inga. Tasi le nā mata upu e te tau na ave iai le wha mua a komisina uma. Ofisa uma o le malo o lo i atunu i fafu. Fai lau tō ngā luenga. Sa ili maketi, o mailo fai whātoanga tia i atu le. Ioi, matu u atu, fua lātou mea. O lātou fua o whātoanga. Ma lātou o loa. To tongi ea i nā i Samoa, to e alu le fai whātoanga, ma le fai o loa. Ma le ngausi o loa. I lona atina. Ma lolo le rei, ala wānu ma le fusikupe. Whalangolango le pouvo i le lima. Miki lau vai lima. Ia ma kapilipili lo wili le savili. Ai whapenge i le mafia fio le kai lima sifuru ma le kai se lau ka la le lo lima umana tongi mai. A o mea ia la iu a mai lau umana fuai o. O le tiu tele nao le malo. Olo o tau asu ene me ave i mea nai whatau ai. A pala ma le anga i nei o tau e whatamala. On the higher level of government to government, diplomatic power plays here. Malusi anga na whaale malo, ta alo i tama mātutua lea. You know, I would love to negotiate to find markets for Samoa, farmers and producers. Almena e mana i mul fina u fode le malamalama. Faisi malamalama i fina unga i mea i o mo fe whatawa inga. Trade and exports. Ia male fetuna inga o meo tau o mea. E ngata la i le mata upu leo o le tātou vava ai ma tilo ma pui ai fo i ia ava no le lei mo i lātou o ngā ruenga whaavai teimi ma lātou kon kalate. Ai tātou tilo loa i le marketina ma le sa i lia o marketi i whafo e sau i ei le tātou talo. Le tātou tamu, le whai, le ulu, mea uma whapena. Ia, tātou o tāle pese lea, e whano fofi mali e ai, le manawa o ngā ruenga ma le tāu alunga o whaiva o Samoa, ua nganga ifo i le nei aso. A o tātou tū lata foi, e wa ai ua ngase i ata
o malama o le nei aso. Pese lea mo utou, lea uwhainga ruenga. Ia whakase ma le au ki ke pasi, ma le au ka whawale. Jerome Gray. Taina whapitoa fo i mo le uso ia Mauhunt, kota mo le whaleo, ia whapea fo i le fionga, i le whaalolonga, i le suafa, ia lupe matasila ma le moa tonga, ia maave taxis umalama o le whale taxi le taisa ila uri ia i le malaya valele. Se pona usue I polonga ele fia ma se saulo tonga ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 asele atu yama posa uanga sala I leva whenga iai ma oto tupulanga ia la foi fonga waa whaasola inu ua mala ai ai nia lo whaanga ia natia suleanga ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 se la nava ai ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 sola
sina le fua I fale Whaapese o manu tafa Wale tau o sia o tipa I le fili aulo o lo manatu Pe moni ea o malanga tu I le valasi o I tonga tapu Talo fei ainga Watami mai ala Ova o puni matani Olo asuna Wanga tole fetua Bea uole vasa Wamotu sialo Palesa o tiwai ia pia Lea fai tulani Watangi mai ala Ova o puni matani Olo asola Wangata lefetua Pea uole vasa Wamotu sialo Palesa o tiwa ia pia Wamotu sialo Palesa o tiwa ia pia Noivo tu, amo. Hey yo, DJ, what? What? Are you ready? What? Are you ready? What? Yeah. What? Let's go. What? Let's go. What? Let's go. What? Go girl. What? Go girl. What? Go girl. What? Let's go. What? Let's go. What? Go girl. What? Let's go. What?
Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga. Ia e mwese fo ile ngā ngai fo whaiva o Samoa. E au ki lani nei New Zealand, ia maso se tafa lava le lalulangi. Ia mwese fo i o le whaafonga tāpua i mai o tātou a hinga wō mai masani. I le taulanga whaatau ia pia. Ia le malai wā lele i whareolo. Le wafu i sa le longa. Ia mamuri whanua. Ia male whae ea i o waa o le tātou a hinga. Anga i le tai. A inga i le tai ia whapea fo i o i le malai o le toli. Ia malo le ngā lua le nei aso. Le wa o fonti, le Pizza Hut a mau uma i la tau. Georgie's Pizza, okai. Le mau ngā ruenga, o pisi nisi tu maoti. Company le malo, whaalapu putonga le malo, ngā ruenga le malo. Ia, awatu le wha malo ma le whaftai. Tanga i ane, ia, ma ki ane, ia lau le itio. I lunga ole FM 106.1 FM. Ia, whataro whatu ai. I le uso, ia, kota ma le whale o, le uso ia mau, ia, ma le nātou fo i vaenga. Ma le ngā luenga o lo o whenga iai. O le uso a sinapi whaaui, talo whalawa, maruia li le kiwisimasi ma le tau sangafoe, sangafou, o ma ai taula. Ia, malo, malo le soi fua manuia. Ia, e le ngata i lea. O le uso ia Tor Brown, talo whalawa li, malo le soi fua manuia, malo le ngā lua le ne yasu. Ia, alofa mai le tua, vai lua tusa so tātou manuia. O le so, ia, o le ngā luenga fo i masani ai, ia le tātou por kalami o le vau filifili, ma le au malu manongi o le lolo. Ia, o le ato e se ei mai ai. Ia, i la tau o tamali, i mawhale upolu fo i o le awha au awina ia le ngā luenga. Ia, o le tau whangu le tātou tū, ma le anga i whanua, o le tātou ngangana. Ia, o mea sina le atunu, a leo te whaalongolonga atu. O lo iei le tofa ia vai ma le malo. O le tofa ia alofi pō pe i lua, malanga mai Australia. Ia ma le fionga fo ia tui pea. Ia mau te whaalongolonga atu. Le lau whai kakala ko ngā sau ngei ia i lau vea FBI ma mai le pepa wha mai te lo lisa vea. E ma tau tia le mea leo o iai. Ua toi whina ngalo le atua. Ia o le amalo lo mai ona tofinga i le tūlanga o le anga nuu. Ia ma le tātou por kalame o le vau filifili. Ia le fionga ia tui pea. Ai o le amalanga i le ngā luenga le atua. Io e, ua mai ona toi whauina lona tofi o le ti akono toi ina o le kalesia katoliko. Wonderful, marvelous, you know, the beginning of something beautiful in his career. Ele ngata, ele ngana le atunu, tu mamesina fo i Samoa. A o le sosolo atu, ile ngā luenga pa ia le atua. Tausi matanga luenga, tausi le kalesia, tausi le nu. O walongo tu peia o le tātou nu, o le awhamdua i nai. Ioe. O le ana o le maile vai atu le tama ainga le mata afa. Ma to o e puia le tama ainga. Le ainga sa le valas. O ina ia maile. O le a nga ia tuai. Ia va ilo whaika kala ku le mea ua whai. Ai le iloa. E whato a sauna nei aloa ia le tu ina atu. Whaftai atu. O lau whawhetai le na o au. O le tangata sidia, o le au whaasalau ma le au whainga ruenga, tino matua i nei. Ia matua i le whaamalo ma le whaaftai, i le tele o nei tau sanga. Tele ta mali i na fio mai, ia mamou atu, ia sengia mauli, ia ma whaapenao na tō whawhai ti sa, a o tui pea, ia le nei ta mali, ta whaapenao lava o na whaafoea mai le tātou por kalame. O mai mau, ia leo o toe taliu mai i whanua. Ia e whaamawai alo i e lano o neina amata atu ai. Leo langa tautua i le leitio, i le tū maleanga i whanua, ma nganu o le tātou o tunu umatala tū. Ia leo la o toe taliu mai ai. Ia maasi singa fo i ale. A le tofa ia sale aula ia alofi pōpe i lua.
Wa mole tu ai ali lau fionga tui pea. Le nganga whaftai. Ma mo onga le lei. Ma whaamrianga foi. I lau ulu whale atu i sisi vaenga tā ua tele o le soifuanga. Ai maise o le ngā ruenga pa ia a le atua. Sanga iane ai o le tai. Ma ia whaapena foi o na whaapena o na whaamawalunga. Ma si mawalunga. E lo tātou ainga sa le valasi ma le tama. O le mataafa. Ia whapea foi lātou. Lātou te leo ina. Le tupua ma le lau ai i le ana o le maile. Luia lau tula i mai. Tau avele ngā luenga le atua. I lo tātou nuu i a maile. Ia, male ainga sa le valas. Ia le tala le na, la tātou o su le pese le atou sa vea. Whapmanuia atu ai. I le manava o ngā luenga. Ai maise o le tātou polo kalame. O le vau filifili. Ia, i le fiafia na nei. Le pese le atou sa vea. Le usoe sa uia. Na pau o se mea ua au maua. Mama whai le nei aso. O lo tau au lea e te wha lango mai iai. Manuia le polo kalame le vau filifili le poa na nei. Ia, ai mai se fwoi. O lau a fionga tui pe amara ngārunga fau o le anga i atu iai. Wau whai te tala atu ai a o whafonga mai Samoa. Rango mo mai lau FBI. Ma mai lwa pepa. Ia, manuia tele le tātou o tunu o tala nā. E winga i o tātou tangata. Ia lātou a mio matala sa whai. I le nei aso. Those are the stories of our people and what they did and what they said today. Whether it was good or bad, that's up to you. Ai. Manuia tele le nei a fiafi. Wha mangalo se leo le wona. Le atou se vea se yuli pesta. Pa soifu atu. Manuia ia le tapo inga alo tātou. Tunu whailoa i le aso taia. Sa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo i e le muta O fitilo na muenga ua tōwhai maloi mata Fitilo whai sono wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina